Abusia yeda so ejna fonton from Jumedie course so and day e wo fidwe mu hanom e na Dr. Bafo Gua Krofa ebeji yakunwa na wachire se engo kokko a ewo yedwa hodo mu ayeto na se wo bo ampesie na utwi makonu a na wodi egu ani ma na ye soche kama na nka wetumi edi enya pomuden pa no ene ye ma na omoton e wo dwam no ene ma hodo bi a won ede farfa na bi ene Sudan IV dye a ehu ye pa na udia ko mu no brano no na kyerese kokram yade e na woto ama wo na engu by nature enya kokko engu enya kokko engu fasuo ti se akosrade ana yellow ti se matari ona fasuo bu ni tare se engu ye engu nya kokko enti engu bebre egudwa so yedi no omode niema afra ana amana ye kokko na niema no ne Sudan for die tete no sudi ye de hye kambu pese wo ye kokko eno a ifa enya anwa mom na ye akosra de dabi enwo so tsa kokko adwongu mu nyina adwongu de ye tuntum ne ni different ye kakra ye lonum ne depending but ye kasa fango ho engu ankasa ni say ye gon dabi University of Ghana ye ngo elu bi na midi okay ukoto University of Ghana ngo aye papa sheme se won fa biamba next time ba ni ba na ye wo ne ye maame no mo ye aduane ton no se opa engu ani na fa toto de wodwam no bo hu se engu so be se hu se engu enya kokko a wadi de wi awro nsare se nso ka bo hu se anini ye te se eye akokọ sra de kakra enti ngonya kokko okay so be se hu ngo ni super year o ye bayreto now the free we have say kokko a piao bo se ye to bi se camera mbenya to anam de atoye so bo se engonya kokko eni a yellow bisa sana ngote ye but ye wo aben ni su ma bia be ye kokko kakra so the tough ne say engo ye aduane pa under no circumstance me makotia se me ningo ye bedi me dibi na mom ena yangu ya ba niema ye de frafra no ewu ni yare no eburu ye so se bra so se ye fechiri ye nsika no kra kire omo ye saa sanze enwo baako ebetime afiri nkran na adu tamale na within 1 week 3 days na adu nkurase nyina ebetime afiri na adu techiman tamale ho takurade koforudua Ghana nkro ni nyina ana Food and Drug Authority Ghana FDA taking samples no almost the whole country about 45% ngo no ya di sudi afra 45% we have been no yes I research afi we ya 45% last year na about 70 something percent but the one no mkika mo se o mo chiche nkrofo na so ate nso yi enu ntini mi to nkruma engu wo mami ni because o hwe nsem na about 99% chance of kwakotongo a ye di sudi afra engu a ewo dwamu no about 45% ye di sudi